Imwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ni umwanya w'amakuru duhera kuri yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe na Aloise Bigirimana. Mwaramutse Jeffrey, turayahera mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Abaperezida indwi b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa EAC barahurira kuri uyu munsi wa mbere i Nairobi. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yavuze ko imubonano utumbereye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ije mu gihe imigwano ikomeye yongeye kuvyura urwanko hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Prezidansi ya Kenya yavuze ko abenegihugu bo mu buseruko bwa RDC basinzikajwe n'izo ntambara kandi babandanya gutakaza ubuzima, bagatakaza ibyo batunze hamwe n'amahoro. Ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, perezida wa Kenya yasabye ko inteko z'akarere ka EAC zishigwaho vuba zikarungikwa mu buseruko bwa Kongo kugarukana amahoro, ariko Kongo yavuze ko itazokwemera ko abasirikare b'u Rwanda baja muri izo nteko. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi yagirije u Rwanda kuba ruriko rurarondera kwigarurira igihugu ciwe gitunze ubutare bw'inzahabu, ubutare bwa cobalt hamwe n'ubwa coltan. Yasabye amakungu kwihanikiriza ico gihugu n'ivyo gikora mu guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe. Muri Afrika ni muri Ethiopia, abantu barenga amajana 200 bagwiriyemwo mu bwoko bw'aba Amhara barishwe mu gitero cabereye mu ntara ya Oromo ku munsi wa gatandatu. Abavyiboneye hamwe na leta y'iyo ntara bavuga ko ubwicanyi bwakozwe n'abaroberi bo muri Oromo baharanira guhabuza iyo ntara. Umwe mu bayibonye yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ko yabonye ibiziga amajana 230 kandi bariko barabihamba mu binogo rusangi. Umuhari w'abaroberi wagirizwa ubwo bwicanyi urahakana ko ari wo wabukoze. Ethiopia iri mu njyane zifatiye ku moko mu ntara zitari nke. Aba Amhara, ubwoko bugira kabiri mu banyagihugu barenga 110 bakunze gutegwa mu ntara nka Oromo. Komisiyo y'igihugu y'agateka ka muntu muri Ethiopia yasabye leta kurondera umuti urama w'ubwo bwicanyi bukorerwa abasivile kandi bakanabakingira ibitero nk'ivyo. Washington, ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Muri Afrika kandi muri Mali, abakekwa kuba abajihadiste barisha abasivile hafi 200 mu bitero bakoze mu bigwati biri hafi y'igisagara Gao kiri mu buraruko bw'ico gihugu. Muri ico gihugu nyene, umusirikare umwe wo mu nteko za ONU MINUSMA yarafuye ahitanywe n'igisasu ca mine catewe mu kuzimu muri ako karere nyene. Umutegetsi mu gipolisi atashimye ko amazina yiwe amenyekana yavuze ko abo banyagihugu bishwe ku munsi wa gatandatu muri komine ya Anchwa-Waji, ni ku birometero 35 mu buraruko bw'igisagara Gao. Umutegetsi w'inteko za ONU muri Mali MINUSMA nabo nyene atashimwe kwa amazina yiwe agaragara yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko umusirikare wabo yafuye ari uwamuka mu gihugu ca Guinea Conakry. Muri Afrika kandi ni muri Tunisia, aho abantu baharurwa mu majana bazindukiye mu myiyerekano i Tunisi ejo ku munsi w'Imana. Ni ku munsi wa kabiri w'imyiyerekano biyamiriza amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro, n'amatora yahamagajwe na perezida w'ico gihugu Kais Saied. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko aya matora atumbereye kumugumiza ku butegetsi. Iyi myiyerekano yahamagajwe n'ihuriro rya Salvation Front, ni ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Harimwo ishiramwe ryitwa Ennahda
rya Kisilamu ryiganje mu nama nshingamateka Kais Saied yasheshe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Ku munsi wa gatandatu iyindi myiyerekano yateguwe n'umugambwe uharanira ubwigenge bw'ibwirizwa shingiro nayo yiyamiriza ayo matora yo kuhinyanyura iryo bwirizwa shingiro nyene. Abashigikiye perezida bavuga ko yahagurukiye kurwanya abarya ibiturire byasinzikaje Tunisia, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bakavuga yuko ari amanyanga n'amahinyu n'imikenyuro kugira agume ku butegetsi. Washington, ijwi rya Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika naha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana itariki 19 y'ukwa gatandatu ni umwaka ugira kabiri haba akaruhuko mu gihugu, aho hibukwa igihe abanyamerika babirabure babohogwa bagakugwa mu bucakara. Uyu munsi umukuru uzwi nka Juneteenth wahora wibukwa, ariko haheze imyaka ibiri wemejwe n'inama nshingamateka ya Amerika, wongera utegwa ko igikumu na Perezida Joe Biden nk'umunsi w'akaruhuko mu gihugu cyose. Wibutswe ubwa mbere ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1866. Ukwemezwa nk'umunsi w'akaruhuko mu gihugu byasunitswe n'imihari myinshi y'abirabure iharanira agateka kabo. Inyuma y'umwaka umwe byunyurwa n'imyiyerekano mu gihugu cyose yiyamiriza ubwicanyi bushingiye ku ibara ry'urukoba cyane cyane bukorwa n'igipolisi. Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri eshatu radio yacu voa.com naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: imvugo yuzuye urwango ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yateye abaturage bo muri Kongo kwibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri icyo gihugu. Twari muri hoteli duca mu madirisha, twebwe turakira, mugenzi wacu baramufata baramutwika, bari bafite ibitanga, bari bafite amabuye, baramutemagura baramutwika. Moise Byiringiro ni umwe mu baturage bari Kalima aho batwikiye umunyekongo mu bwoko bw'abanyamulenge. Naho mu Rwanda iki gitondo baratangira inama mpuzamahanga ya CHOGM ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Uyu munsi kandi isi iriza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yo mu karere tuhere mu Rwanda. Uyu munsi hatangira inama mpuzamahanga ihuriyemo ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza CHOGM. Abahagarariye ibihugu 54 barahurira muri iyi nama yari imaze gusubikwa inshuro ebyiri zose kubera ikiza cya COVID-19. Imirimo ibanziriza ifungurwa ry'inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iteganyijwe tariki ya 24 z'uku kwezi iratangira uyu munsi mu nama ihuza inzego zitandukanye z'abayitabiriye. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imvugo yuzuye urwango n'amacakubiri imaze igihe igaragara ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu baturage bakangurira abandi kugirira nabi abo bita abanyarwanda. Iyo mvugo rero yatangiye kugira ingaruka ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo abanyamulenge n'abanyamasisi. Iyo mvugo yiyongereye kuva inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Bunagana mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo niwe utugezaho iyi nkuru. Uko iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ikaza umurego, niko ubutumwa butandukanye bwuzuye amagambo y'urwango n'amacakubiri bukomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo butumwa bukangurira abaturage b'abanyekongo kwica no kwirukana abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Abandi bagakangurira imbaga nyamwinshi gukora imyigaragambyo yo gushyigikira ingabo z'icyo gihugu zihanganye na M23. Bumwe muri ubwo butumwa bwatangiye kugira n'ingaruka mbi kuri bamwe mu baturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Mu ijoro ryakeye ahitwa Kalima mu birometero birenga 100 n'umujyi wa Kindu, abacuruzi b'abanyamurenge bibasiwe n'abantu bari mu myigaragambyo, bica umuntu umwe, abandi bakwirakwira imishwaro.
nk'uko bitangazwa na Moise Byiringiro umwe mu baturage bari Kalima. Habaye ejo amasaha ya saa kenda bakora manifestation, abantu bayitangije n'abapolisi bakina marshe basaziriza abantu ngo banze ngo abanyarwanda ngo banze ngo abanyamurenge bafata mugenzi wacu twari muri hoteli duca mu madirisha twebwe turakira mugenzi wacu baramufata baramutwika. Bari bafite ibipanga, bari bafite amabuye, baramutemagura baramutwika. Hanyuma twebwe twari twahunze turiruka. Icyadutangaje ni uko polisi yari iraho yayirebera. Byiringiro Moise akomeza kuvuga yuko kubera uyu mwuka mubi wo kwanga abakongomani bavuga ikinyarwanda hari hashize icyumweru abaturage batuye Kalima banze kugura inka zabo bacuruzi ngo zirimo uburozi bwo kwica abakongomani. Ariko habaye ikibazo muri iki cyumweru baravuga ngo izi nka mukiri kuza ngo zirimo muri fazo gutwarana uko zishyizwe mu isuku. Habaye ejo mu gitondo nako hirya y'ejo babishyira kuri radiyo ya Kalima ngo bashaka inka z'abanyarwanda muri bo banyamurenge ngo ziri mu isuku. Kugeza ubwo babitangaje kuri radiyo ngo inka zisubiremo turazanga. Hanyuma nibo baje gukora iyo manifestation ariko batangiye kuko bavuga ngo izi nka tubatuzana muri no kubica. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'intara y'Amanyema kuri ibi bibazo by'aba baturage bari guhohoterwa mu ntara bashinzwe ntibyadukundira. Ariko Azarias Rubero wahoze ari vice perezida wa Kongo watabarije abo baturage bari Manyema yabwiye Ijwi ry'Amerika mu magambo make ko umuyobozi w'intara y'Amanyema yamubwiye ko hapfuye umuntu umwe, abandi babiri polisi bafite, mu gihe abandi batatu bo bihishe mu bihuru, ariko ubuyobozi buri bujye kubafataho bari. Uruvuza ngo Masenkade ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, asanga ubu butumwa bukangurira abaturage kwanga no kwica bamwe mu baturage bitewe n'ishusho zabo aribwo ntandaro zo guhigwa kwa bari abantu bari Kalima. Biraterwa n'ubutumwa bugenda buca ku mamedia hirya no hino mu gihugu cyacu bahamagarira abantu kwica abanyamurenge cyangwa se n'abandi bose basa nabo muri iki gihugu. Izi niyo mpamvu zagize zafashe iya ntera, ariko izi discours ntabwo zitangiye none, twatangiye kuzamagana kuva mbere. Hari abantu benshi muri Kongo, haba hano mu ntara yacu ya Sud Kivu, haba mu zindi ntara kugeza n'i Kinshasa, abanyapolitiki bamwe bakabivuga ntibakurikiranwe ntibahanwe, none zatangiye gutanga umusaruro bashakaga, abantu batangiye kwicwa. Uyu muntu yishwe n'abaturage mu gihe kuri uyu wa gatanu inama nkuru y'umutekano isohora itangazo ritegeka ko hafatwa ingamba zo gukumira ibikorwa by'ivangura no guhigwa kwa bamwe mu baturage. Veda Sengabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Uyu munsi usanze mu Rwanda hari impunzi zatangiye kwihangira imirimo mu bikorwa bitandukanye. Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mpunzi bavuga ko iyi gahunda igamije kuburira impunzi ko zishobora kwibeshaho igihe imfashanyo bahabwa yaba ihagaze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa yasuye inkambi ya Mugombwa icumbikiye impunzi z'abanyekongo iherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Yari yabyaye 11 kubera uburemere yari ifite yarabiryamye bazasigaye bwana 8 iyi ngiyi ntawari kuguhana 400 ngo uzayimuhereze. Turi Mugombwa mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda, umwe mu baturage yerereka Ijwi ry'Amerika imishinga y'ubworozi abanyarwanda bahuriyeho n'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Mugombwa. Ni mu mugambi wo gushishikariza impunzi ko zishobora kwibeshaho igihe inkunga zaramuka zihagaze. Bwana Faustin Ruhumuriza w'imyaka 59 ni impunzi y'umunyekongo, amaze imyaka 8 mu nkambi ya Mugombwa. Numwe mu miryango 300 y'impunzi yorojwe ingurube n'inkoko, aravuga ko byabafashije. Ibikorwa nk'ibingibi ku mpunzi hari ico navuga byatumariye. Iyo twabaga turi mu nkambi byasaga naho turi kazerne dufunze niki, ariko uyu mushinga ukimara kuduhuza nabo hanze wasanga mbere tukigira hano wagera hanze ukabona mbese barakwikanze, natwe twabona ugasanga ubwumvikana ari buke, ariko abo bamaze kuduhuriza hamwe nukuri inyungu ya mbere yabayemo, twavuye mu bwigunge, inyungu ya kabiri dufite n'inshuti. Madame Rurase Mukamuvugwa ni umunyarwandakazi wororanye n'impunzi, nawe avuga ko hanze yo kororana n'abantu badahuje imico byarushijeho gutsimbataza ubuvandimwe. Kuko n'imirima yo mu rugo turayisangira, yaje nkamubwira ndamubwira nti niba ufite udufaranga jewe ndakennye zana nkusaturireho, arakagura burundu
ari ako mwatisha nuko dusangiye gusabana turasabana ni amacuti cyane ni amacuti no guturana turaturana dusibye nyine kuba duturana ibintu by'amayoga ariko nyine utuntu turaduhirana niba ari cyo murushije ndamushyira nawe yaba ari cyo andushije akama. Uretse ubworozi bw'ingurube ku banyarwanda n'impunzi hari n'ubworozi bw'inkoko. Bwana Butera Munyamariza ni umwe mu bita kuri izo nkoko ahenga amafaranga 30,000 ku kwezi, nawe avuga ko hari icyahindutse mu mibereho. Ubu ndakora ndahembwa ariko udufaranga mbona tw'umushahara turanyunganira, kandi n'umwana yakenera igi akarirya, kandi ubu agafuka k'umuceri kageza kuri 27. Urumva rero biratandukanye. Ubu baricaye hariya izuba rinyica ariko ubu ngubu biranyunganira. Abanyarwanda n'impunzi kandi banahuzwa n'ibikorwa by'ubuhinzi mu gishanga cya hegitari zisaga 60. Ku isonga abatuye Gisagara bavuga ko byabanje kubagora kwiyumvisha ko basaranganya ubutaka n'abanyamahanga, ariko mu magambo ye Mukamuvugwa avuga ko bahuriye ku mateka y'ubuhunzi. Ariko noneho natwe tukongera tukibaza tukavuga tutese ko natwe ubwo buzima twabuciyemo twahunze, ubu ngubu noneho abavandimwe tubanye byaba ari bibi. Turemera imirima yacu barayisatagura, undi rero nyine buri muntu agafata akarima kamwe akandi akagaha bagenzi be. Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa mu kwita ku mpunzi ivuga ko bahisemo guhuriza hamwe abanyarwanda n'impunzi mu bikorwa byo kwiteza imbere mu mugambi wo gushimangira ihame ko nta gikorwa impunzi zihejwemo, by'umwihariko ariko ni no kuzigisha kwihangira imirimo mu gihe inkunga bazigenera zatangiye kugabanuka. Bwana Keve Karayenzi umuyobozi w'inkambi ya Mugombwa niko yabwiye Ijwi ry'Amerika. Kumva ngo umuntu wabonaga amafaranga atakoreye atazi n'aho aturutse, kumva ngo ayo mafaranga yavuyeho, mbere na mbere ni ikintu kirangije kucyumva, ariko nanone iyo byagenze gutyo nta n'ukundi byagenda. Ariko nyine nk'uko twabivuze twangira kubibigisha hakiri kare kugira ngo babumve yuko bishoboka, barabyumva nubwo nyine kubyakira biba bikomeye, ariko nyine nk'uko nababwiye ni ukutangira kugira ngo bahindure mindset, bumve yuko n'ibyo babonye batabikoresha ngo birangire, kugira ngo bajye batekereza no kwizigama ku buryo haramutse hagize igihinduka bitabahungabanya cyane. Icyakora imibare y'impunzi ziri mu bikorwa byo kwiteza imbere biboneka ko ikiri yanga. Abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi barasagaho gato 300 mu bihumbi 11 by'impunzi, bagasanga bose babonye iyo mishinga byarushaho kubafasha. Navuga rero ngo habaye ubuvugizi muri HCR no mu yindi mishinga nka IKEA kuko ariyo yadufashije ibingibi, n'abandi bagakwirwa ubuvugizi muri leta hakaboneka ibindi bishanga n'abandi bakabona aho bahinga, byaba byiza cyane kurusha guhora umuntu asabiriza. Niko navuga uko ziri kumufasha nagasabye kugira ngo n'izindi mpunzi zisigariyeho zitagira ikizifasha, bakabonye nabo nk'ubu bworozi nabo zikabafasha bakaba bagira ibintu bibunganira. Umuyobozi w'inkambi ya Mugombwa avuga ko bari guteganya kwagura indi mishinga ku buryo bishoboka ko impunzi zose zizayibonamo. Gutegura no guhanga imishinga ni kimwe, kugirambana nacyo ni ikindi. Karayenza akizeza uburambe bwayo. Ni uguhozaho kandi ni ugufata neza ibihari kugira ngo ejo bitazapfa ubusa. Ubwo ni ugukurikirana, dukora monitoring ya buri kwezi dufatanyije na HCR, tugakora inama nabo kenshi gashoboka kugira ngo turebe sustainability y'izo project dufite ndetse na challenges zihari ku buryo zakemuka. Iyo uganiriye na bamwe mu batangiye guhanga imirimo mu mpunzi z'abanyekongo ku cyo batekereza ku gihugu cyabo bahunze, hari abasa n'abataye icyizere cyo kuzatahuka, bakavuga ko binabaye ngombwa bakwaka ubwenegihugu mu gihugu kibacumbikiye. Faustin Ruhumuriza ari muri abo. Twaraje nubwo twakomeje gutega amashi tuvuga ngo dufashwe, ariko uyu munsi wa none imishinga iratwereka ko byanze bikunze tugomba kugira dute gukura amaboko mu mifuka tugakora. Tubonye uko baduha ubwenegihugu twakomeza rwose tukibera mu gihugu, nuko dukomeze kwitwa impunzi. Iyi nkambi ya Mugombwa igiye kumara imyaka 8 ishinzwe, icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisagaho ibihumbi 11 bavuye mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu miryango 427 ihuriye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Imiryango 300 igizwe n'impunzi, ni mu gihe impunzi igenerwa amafaranga 7600 y'amanyarwanda yo kuyitunga buri kwezi. Bugira ubusa Ijwi ry'Amerika, Igisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Urande barara igira hirya ariko mata herego kwiri ahantu hose iki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekasa
ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Ariko abirasi muhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Ndiye kwetu ni bugo. Ndiye bugo. Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Tugiye mu makuru y'imikino tuyahereye mu Rwanda aho umukino w'intoki wa volleyball ikipe ya Gisagara Volleyball Club ariyo yatwaye igikombe mu irushanwa ryo kwibuka umutoza Alphonse Rutsindura. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Mu mukino wa nyuma w'amacuma acanye wabaye ejo ku cyumweru ikipe ya REG Volleyball Club niyo yabonye iseti ya mbere ku manota 25 kuri 21 ya Gisagara Volleyball Club. Mu iseti ya kabiri Gisagara Volleyball Club yahise ikanguka maze umutoza Fidel Nyirimana n'abasore be b'inkwakuzi barimo Samuel Niyo Gisubizo, Jibril Adama na Akumuntu Kavaro bayitsinda bafite amanota 25 kuri 15 ya REG Volleyball Club. Ibintu byasubiye ibubisi, amakipe yombi akomeza kugundagurana anganya amaseti 2-2 hanyuma hitabazwa iseti ya gatanu ya kamarampaka. Iyi seti ya Seoul yasekeye ikipe ya Gisagara Volleyball Club kuko yayitsinze ku manota 15 kuri 13 ya REG Volleyball Club. Gisagara ihita yegukana igikombe cya Memorial Rutsindura. Mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa igikombe cyatwaye n'ikipe ya United Family Volleyball Club itsinze APR Volleyball Club amaseti 3-1. Alphonse Rutsindura wibuka buri mwaka muri irushanwa rya volleyball ryamwitiriwe yahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yabaye umutoza ukomeye mu ikipe ya Seminari ntoya Virgo Fidelis yo ku Karubanda i Butare ndetse yanatoje ikipe y'igihugu Rwanda y'abagore. Umwe mu bo yigeze gutoza aratubwira bimwe mu byamuranze. Nitwa Kubwimana Gertrude muri federasiyo ya volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukiri abana twigaga muri segonderi. Icyo gihe nigaga i Remera Rukoma adutoza hari mu mwaka w'1990 ndumva yararangije kudutoza nko muri 1992 na 3. Ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Remera Rukoma. Nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri Lilione. Icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu. Ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga, yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga. N'umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje kwitegura icyiciro cya kabiri cy'imikino mu matsinda mu rugendo rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi umwaka utaha. Ikipe y'umutoza Cheiksar wungirijwe na Charles Mushumba igiye kwerekeza i Cairo mu Misiri aho izamara icyumweru mu mwiherero ikazanaboneraho gukina imikino ya gicuti. Muri iyo mikino yo kwipima ikipe y'u Rwanda izahura na Misiri, Yordania na Uganda. Imikino y'icyiciro cya mbere mu itsinda rya kabiri u Rwanda ruherereyemo yabereye i Dakar muri Senegal mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Icyo gihe ikipe y'u Rwanda yarangije ku mwanya wa 4 ana wa nyuma inyuma ya Sudani y'Epfo, Tunisia na Cameroon. Imikino y'icyiciro cya kabiri izabera mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gitaha kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha kwa 7. Igikombe cy'isi cy'umukino wa basketball kizakinirwa mu bihugu bitatu ari byo Indonesia, Ubuyapani na Philippines.
dusoreze mu mupira w'amaguru aho ikipe imwe mu makipe abiri agomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere yamaze kumenyekana. Iyo kipe ni Sunrise y'akarere ka Nyagatare yabigezeho ejo bundi kuwa gatandatu imaze gusezerera ikipe ya Vision FC muri kimwe cya kabiri kirangiza muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Ni mu mukino wo kwikira wabereye kuri Stade de l'Amitié ku Mumena warangiye amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe. Umukino ubanza wari wabereye kuri Stade Golgota Nyagatare, Sunrise yari yatsinze Vision FC ibitego 3-0. Indi kipe ya kabiri izazamukana na Sunrise mu cyiciro cya mbere izamenyekana mu mpera z'iki cyumweru nyuma y'imikino ibiri izahuza ikipe ya Interforce na Rwamagana City. Amakipe abiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri avuye mu cya mbere nayo yamaze kumenyekana. Ayo ni Gicumbi FC y'akarere ka Gicumbi na Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Kuri iki cyumweru hari irushanwa ry'Uburundi rya basketball ryarangije igice cya mbere. Ikipe y'Urunani yarangije ku mwanya wa mbere, hahita hakurikira irushanwa ry'Uburundi mu cyiciro cy'abagore. Amakipe 7 akaba ari yagiye guhatana. Desire Hatungimana. Ico gice cya mbere cyasozewe n'urukino rw'ikirarane rwahuje kuri Nowimana Urunani na Nusa. Umugwi Urunani no watahukanye intsinzi ku manota 79-56. Berry Hervé Dushima rongoye amahiganwa mushira mu rya basketball mu Burundi amenyesha ko icyo gice cya mbere ciganwa cagenze neza naho ari byabagoye bagiye kuzokosora mu nkino zo gusubiriza. Aratubwira bimwe muri vyo. Ubwa mbere na mbere ikijanye na gestion y'umwanya aho rimwe na rimwe twagiye turatangura ama match igihe yategeza batangurira ko carenganye, ari naho mbere rimwe n'irindi ucusanga haza n'ivy'inkino z'ibirarane. Ikindi cyatugoye ari ukumvisha imigwi yuko tugeze mu rundi rugero rwa basketball aho batezwa kubahiriza amategeko yose na cyane cyane ivy'inyambaro n'amasaha. Muri ico gice cya mbere rero ciganwa Urunani rwabaye rwa mbere. Mu kibanza cya kabiri harishimukana umugwi wa gatatu ni Remesha, Reziponi ya kane, New Star ya gatanu, Dinamo iza mu kibanza cya gatandatu, Tigre mu kibanza c'indwi. Mu kibanza c'umunani hari Eagles, Aigle Noir ni 9 nayo Brothers Team iri mu kibanza ca 10 ari naco ca nyuma. Kuri Nowimana kandi niho hatangura higanwa ry'u Burundi bwose mu gisata c'abigeme. Berry Hervé Dushime aratubwira ko iryo higanwa ritunganijwe n'imigwi irigize. Championnat national y'abapfasoni irimo imigwi 7, 5 yo mu gisagara ca Bujumbura, umugumwe w'Igitega n'umugumwe w'Ingozi. Iyo migwi ikaba yose izohura ikoraniko muri phase no muri phase retour. Iganwa rikaba ritekanijwe kuzorangirana n'intango z'ukwezi k'umunani kugira ngo umugwi uzoba wabaye wa mbere ucyo witegura kuzoserukira Uburundi mu higanwa rya Zone 5 mu gihugu ca Tanzania mu kwezi kw'icenda. Mu nkino nazo zo kwinonora imitsi, abanonotsi b'u Burundi bamaze iminsi mu mahiganwa yo kurondera abanonotsi bazoserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu. Dieudonné Kwizera rongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi amenyesha ko ayo mahiganwa azofasha abana b'u Burundi bariko bitwara neza. Iciza c'aya mahiganwa no kurondera abantu bashobora kuzodusubirira bazoserukira Uburundi mu makungu, haba mu mahiganwa ahuza ibihugu vyo muri Afrika, haba mu mahiganwa ahuza ibihugu vyose bimwe bisa Championnat du Monde canke muri Jeux Olympiques. Umunonotsi yagiye muri Championnat du Monde canke muri Championnat d'Afrique nivyo ariserukira mugabo baserukiye igihugu c'amavukiro yiwe. Uburundi bwama buriko buraronka ibanza vy'iteka mu mahiganwa benayo ya atletisme. Kwizera akamenyesha ko abanonotsi b'u Burundi biteguriye kwitabira higanwa ry'isi yose